Dr. Joy Muhumuza ukwayo kaburoku nicishaho bwanyuma yo kushangwa abakazi benji abari kugirenda ezibatetebekanisize bahendera bafire ubu bari kugezaho kuzihamu abakona kufa basigara amagara gabo gine bizibu bitari kukira. Ubwo gambire TV West ngo mu Uganda abakazi ikuma harigana nibitwe ndwara eziri kuba zinakakwate no kwihamwenda. Ebicweka 10 aharigana nashi 10% abakazi abakufa binenda nabo kugira ngo kino buzari no kwihamwenda kandi bakaziha mukubi ekitukweta unsafe abortion ningashi induced abortion. Kandi nshaka nka ebicweka 50 aharigana abakazi abinenda bazigira batazitebekanisize okugira ngo either tiyabona family planning method or a small percent basakushanga nka method omwe ya failing abo kwataho method ya family planning eri 100% twagira ngo the best narishi eri kumarayo neberi 99%. Nashobora ngo abakazi abantu 50 harigana nabatwarenda batetebekanise. Nkigamba ngo abakazi nabishiki abakizire kwija hari Mbara Regional Referral Hospital binenda zurugiremo nibija bahikire umumberambi ekiri kugumira abashaho okubahwera. Abakizire kwija Mbara Regional Referral Hospital binenda endazurugiremo nibija bari kubimunonga already bagize complications zo kuruga mwenda. So abichabo bakizire kumara average re esande nkezi ibiri isa no muri 3 ubwo bari kutunga obujanjabi ato mchara akakwija aine ka complication yo kujango shagama yahwamu echo nicyanguha akako kutunga shagama aho naho pikinga ora ukakutaha. Oguna habura abakazi nabishiki abaraje meserezwe kwihamwenda okugumana baziheramo mu marwaruro agarumwa abashaho abatendekirwe nabaso okujwa munonga obumwe shagame emuhwemu oshange twayitaga kumutamu ezindi cupa ze shagame naro bumwe yagira umugisha mubi oshange yafu mukwiya mwenda nkaba kutukushanga omunda omunju ngo mukiya inenda yabyama yagira ki yakaba omwe yageza nko kujihamu abo kugira ngo abortion irigo yayitina kuza umwirwara atimbaza kunshekerera ninga baza kukireba bata omwabyama ayetsinjira omunju oshanga umwe yatorerayo obumwe nobasa kushanga enda yamara kurugamu ti wafuno mubazi obwo kubasa kutanga obukoko kukinjira obukoko bwa infection. So oshanga obukoko bwija bwataho mundo muri minenda bwataho mu nsheke kandi bwakwa ekikweta infection na sepsis. Bwabembeza bitugambire nabo hanshongeji bajejecheriro bworo obutekere musheke mu maka hamwe amabara minji ati abantu bakareta munonge bara haza kokoza mu bara nyingi atishomba bakazi bingi bija umushwekeji haza abakaza abantu baragomba bicweka bitare mu na bimwe mu ihangeri habwenshi abo kuba twine mu projects kugeno mission area sonzo zimwe zarese abakazi nibija nitekateka kugira ngo bakarema abantu bingi ati abakazi bija kwirunda mu akasente haza mu shongeji abana be cyangwa ikininga shi abana be bicibicweke iki hata bamwe bagira mu ngishombi bayagita hari yaba abari kwijamo ako muri yaba bana bamwe bembashoma amwe bagurwa mu mashomero bena nabo kwegita muri yaba benda kwirundira mu akasente no kucakara. Abortion ningo kwiyamenda omuri etakazirwe okimanyise okiplaningire first of all nitekateka ngo tiche bwa ruhanga akwa ruhanga no wito muntu by the way omateka ga Uganda tikiri kwikirizibwa konga mbanze mwebuze abwacha abantu nibagirenda zo kwebuza ngo bazihemu muntu yagirenda tibamuhamba konga wenka yayitwana mwirwarungo agihemu ni kibari kimasa ngo arebe bintu kabishate bikutekateka cyo kubanza obworo bwingi burengere abantu nibagira ubworo basharamo bebuza umwana kunda muzale ninza kumurya ni mutankaye Gasha kwa Abdukarim Sengendo.